Mwandiki munene wa kĩama kĩa UDA Cleophas Malala hamwe na atongoria a kĩama gĩkĩ nĩ magĩte na mũcemanio hamwe wa atongoria a kĩama gĩkĩ Kajiado ũrĩa ũrongoreirie gwĩkĩra kĩama gĩkĩ hinya na oho gwetha arũmĩrĩri erũ a kĩama gĩkĩ kuma mwena ũyũ. So the leader of majority who is here today, ningependa kukuomba shikanisha MCAs wetu, mwende mkae chini na gavana, mumsaidie. Yeye ndio gavana, tupende tusipende, turuke tusiruke. Yeye ndio gavana sasa hivi, tumsaidie aweze fanya ile manifesto yake ambaye aliagiza watu wa hapa Kajiado. Atongoria aya ni mareganite na rendekithia ria Malala ria kwenda manyitanire na gavana wa kaunti ino, makiuga akoretwo akimahuthia na kwaga kumakuruhania mibango-ini yake. We have a lot of problems in this county. We want to tell our governor when he goes for photos with our president, tunataka kuona legacy yake. Nini atafanya watu wa Kajiado waweze kujua kwamba tulikuwa na governor miaka 10. Haiwezekani mkuje mdanganywe Nairobi tumeshikana, lakini hapa chini watu wetu wanaumia. Hiyo haiwezekani. Kĩama gĩkĩ nĩ kĩgwatĩire amemba erũ arĩa nĩ ũrĩa warĩ gavana wa tene Dr. David Olendagienye na atongoria angĩ kuma ciama ngũrani. Sisi ndio tulikuwa tunasema ikifika kwa trouser tunaweka blue, tunaweka chama cha kazi. Na tumekaa sasa fikiria, kwa sababu unajua Moses Kuria ndio wa kwanza kusema sasa tuvunje chama tuingie UDA. Na tunataka tumtambue kabisa kwamba yeye ndio rais wetu. Naomba pia tumpe nafasi afanye kazi. Afanye kazi ndio pale mbele kidogo tuseme amefanya kazi ama hajafanya. Kĩama kĩa UDA kĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũtigĩrĩra nĩ kĩagwatĩra mĩeke mĩingĩ thirikari-inĩ na oho gũtigĩrĩra nĩ gĩkaiyũkia ũhotani wa gĩthurano gĩũkĩte. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Wanjirũ wa Marũbũ.